nobody stabbing me with love. Don't wanna waste no time getting my feelings hurt. I believe in those things we don't know much of. There's just so much to see that ain't about love. I'm ready to face my fears, I'm ready to taste the weird. I just wanna walk the hills above. My ordinary life, I could let it burn. 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. No planning, no stress and no work, no trying to fix what we are. Just go to the deepest end. I never got to let loose, hanging out with you. You tossed and you turned our love into a stiff statue. My brain was having enough, like my thoughts just died. Now all I think of is leaving this bad old spot. I'm ready to face my fears, I'm ready to taste the weird. I just wanna walk the hills above. My ordinary life, I could let it burn. 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. No planning, no stress and no work, no trying to fix what we are. Just go to the deepest end. I can't forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go. Yeah, I can't forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go. 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. No planning, no stress and no work, no trying to fix what we are. Just go to the deepest end. Zdaj bomo žrebali počas. Zdaj pa držite pesti vsi, ko ste dali to noč. In zmagovalec je... Kaja Solo, Janez! Anej Vagrin. Kdo je to? A je tu? Je, ti! Bravo! Najlepša hvala vsem, ko ste prišli. A bomo še kdaj bili? Evo, zdaj pa... Izvoli, ga uporabljaj, naj ti služi. A ti snemaš? No, on je smakal nov iPhone, bil iPhone 10 marka. About your Rolex or your credit card. Rolex or your credit card. Glih sem prišla domov. Danes je bil
amazing dan. Jaz se moram res zahvaliti čisto vsem, ko ste prišli, kar je bilo neverjetno. Ja, ful je bilo fajn se družiti z vami in vas pač spoznati. In meni je še vedno tako neverjetno, zato ker pač jaz sem še vedno občutek, da se pač pogovarjam sama s sabo v svoji sobi, ampak ne, dejansko je pač nek odziv na to in meni je neverjetno, koliko vas je dejansko danes prišlo in koliko smo se pogovarjali, koliko sem vas spoznala. Itak se moram zahvaliti tudi iStyle Slovenija, zato ker so omogočili tale event. Mislim, jaz kot Apple ovčka, ne, pač mi je itak najbolj neverjetno, da sem lahko imela moj prvi dejanski meet and greet v Apple Store-u. Steve, you must be proud. Kaj sem že sploh hotela reči? Sploh ne vem, kaj sem še hotela reči, a dejansko me mečkam grlo boli. Pač, jaz sem se res vsakmu probala malo pogovarjati in res je bilo fajn vas spoznati in videti, da ste pač, da je nekdo tam, da tule za kamero. Hoče narediti še nek konec videa, ampak moram še povedati, da ene par punc mi je dalo pač darilca. Zdaj nočem se neki ful ven metati ali kak. Ampak res hočem pokazati, ker je res ful cute. Jaz sem že odprla. Prvo je tak, res je zelo lepo, hvala ti. Tale je od Laure. Dobila sem pa še enega, podobnega. Je pa od Neje in je tudi ful cute. Ful ste carice, res. Dobila sem še od ene punce, sem dobila čokolado, hvala, res. Tehle dveh punc sem dobila še tole slikco, ful so mi fajne tule. Pa še dobila sem še eno slikco, je pa tale slikca in mi je tudi ful všeč. To bom verjetno zdaj dala tamle na mojo poličko, kjer je moj Steve. Vem zdaj, kjera mi je tole naredila, ful se jo opravičujem. Dobila sem pa pol še eno, še tole, tele starce, eno sporočilo od Lije in pa še dala mi je tole pisemček noter. Pa še en napisek. Pa še eno pisemce. Tole je pa odpri, ko boš žalostna, tako da ne smem zdaj odpreti, ker res nisem žalostna. Bom počakala enkrat, ko bom žalostna. Še nekaj je bilo. Tule je še zadnja stvarca. Tudi tole sem že odprla, pardon. Tole je od Zale, pisemček. Taka lepa sporočilca, pač meni to. Bilo je pa takemle kozarčku, pa kakor jaz vidim, je tole še nekaj, en obesek. Pa piše gor Kaja, tako da tole bom dala gor na moje ključe. Bilo je pa noter v takemle kozarčku, mojim logotom in to je tudi ful fajn, ker lahko dam zdaj dejansko moje čopiče za make-up noter. Hvala ti, res, res, res cenim. Ja, ker sem že prej povedala, pač hvala milijonkrat vsem, ko so bili pač del tega, vsem, ko ste danes prišli, organizatorjem, iStyle Slovenija, I can't. Upam, da bomo še kdaj. Hvala vam, če vam je bil video všeč. Dajte en like, subscribite se na moj kanal. Se vidimo v naslednjem videu. Love you. Čau.